إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إما فون أقول من كتاب التوحيد وأهدك فواني فتوك باوسنا بابو أي باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان මේ උම්මතුගේ බයකු බුදන් අලකුන් කුරාන එකම ගවාහක නංගේ බාබ් ඒ බාබ් අල්ගුමෙන් එමෙ ෆහම් වාහදක් කාෆානි විබාබුක මුල්ලිෆ් බයන් කරවා ෆවා ආයතකයි හදීස් තකුන් ලිබේ ෆාදා තක බේගතු ඒ බාබ් වනි හිසාව නිමිෆා මේ දගුමෙන් වාහදක් කොන් ඒ බාබකි බාබු ඒ තේවිසන බාබ් ඒ බාබු මා ජා ෆි සිහර් sehora behegutun assa puri wahagata nangem bab awam kuriges maha ko faanam musannif rahimahullah mitanga mi fotuga tauhidaki kobakama tauhiduk murad bayan koddir mufahuga den bayan kodden fatta fewani shirku ge bat ei shirku rakkateri umatta ei awam faha ko fawani tauhidu kalima ge deba himenek ei isbata nafi Allah subhanahu wa ta'ala ekkawantakam ge emmeha kamek alwatikam ge emmeha kamek kalaangen isbaatu kurma ekuga alwatikan ekkawantakan wata alwatikam ga bæවරි kurum ekalaange nafi kurunchi mi deba himenigen tauhid ga hulurikam ga mihawa Allah ekkawantak isbaat kurmai ekalaange fewa ehm farataka alwati umuge huriha maane algum nafi kurunje erun tauhiduge فريهم موحدة كينوان اي مصنف رحمه الله متانغم توحيد كمان بيان كدو مفوغا دين بيان كدو بني اوغمن اكنكم ركعاتيوان جي توحيد كلمه ديوان باكم غاوا نفيق بات شركم اوغمن ركعاتيوان جي دي شركاي كفر کے تريگه ہمنے کنکم مصنف رحمه الله بيان كدو گسوان ايگوت متانغ بيان كدو وافني سحرا بهگوتن اسهوري hukum ge wahaka adi sihuru ge nurakkatirikam ge wahaka adi sihuru ei tauhid nafi kura kamekkamu ga kitu qur'anu ga di man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadis basful tawga warden asfuri bayin nasutaka begutu mitanga musannif rahimahullah bayan kura em furtaman sihur ki gobat sihuru algon men terega amuka sihura bunima horiha befunu sengewada gannawane horiha befunu ge vishnun daane dimalaka ei sihura ki huddanun echek sihura ki ei Allah subhanahu wa taala haram kurwa fa kamekkan ege evves bawatek huddawege noakan algon men horiha mehumes qabul kore horiha mes dane enmes misalaka pandite mihek bunejjikam gawana mege terega faharega hudda pandite not sharai gotun hudda ruqiya emikia deen dalil kura sharai dalil to aliga mistakon farwa kurun emihek pandite svare kiya panen sege terega bore pandita ge terega sihurga bawette bor adi pandita ge terega midinnevi maanaga sharai gotun hudda ruqiya ge maanaga maana korenama hudda deenuga ango afrikan kam se bor sihurge lugawi maane ki bahuge gotun araibaga sihore bunajje maane ki ege ei foroifawa kame foroifawa foroi wanghana efawa asare ge wahaka sihurge lugawi maane egotum ma nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurafawe inna min al bayan la sihra inna min al bayan la sihra maane ki bayan koddinumuge uslubuga sihra be ek mane ki bay mihunna ki mihun wahaga dakka uslubai mihun wahadakkum andazu mihunge hitta damaganna fada forwifawa kantadege himene bay ei bayan kurumuga uslub wahaga dekkum ga ritika ibaratan aturawe
ibarat gennowe mi kankamuga bay mihunge wahakaga hore mistakunge damaganna fada sihore etanga sihoruge murada ki foroifawa kantatak emihiga wahakaga tereg engula andasege sobum mistakun e damaganna lembe mistakun hik fatha qurafada asar take lebifawa wahakaga andas bay mihunge engule emi mami mitanga sihoruge murada ki fahargaves islam dinu haram kurabwa fa sihoruge wahake enun enum sihoruge murada ki midennehin e wahakaga mota uslubuga unna asarek ege sabu mistakun e hijje mistakun hituga e lobi jepada kamege wahaka man nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kuraf egodum bahuga ilmore vidala fave me sihoraki midennehin bay befulu vidala fave sihor forifa wa ichekkamugo iturun sihoraki ege asaru reganduge wagutuga reganduga fahubaga ege ta'siru hingam fara kamek awa mekeni sahar manaki harda sahar manaki harda Quran Allah taala bayan karahu wa bil ashari hum yastaghfirun ebamihunni sahar ga wagutu manaki harda muga wagutuga istighfar kurame ema harda ngai reganuga fahukon ema sihura ki ei ege asar لأنه يقع خفيا آخر الليل خفي معنی کی فوریفاوا ادی ریگنڈوگے وگوتوگا ایک اثر فورا کمکمگا نوت ایک اثر فشا کمکمگا وا ماسفل نونیام فہرگا ای ریگنڈوگا وگوتوگے ایک اثر میستکونگے مچ جیفون اثر لویومگے سوبکمگا وس سحروگے وگوتن نسبت کوریفاو ایمنیگے أو محمد المقدسي دار فاني السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه إذا فاني السحر كي عزائم ورقى ميستكم ميهم هدافهن بجها قد أدي كيوافهن كيوليت نوتا كرها فهن كرهنت ege natijayakun yu'athiru fil qulub mistakunge hittaka ege nuba asar kure wal abdan adi mihunge hashtakara fayamrad wa yaqtul ege saw miha balivede adi sihurege saw miha marwaswedan wa yufarriqu bayna al mar'i wa zawjihi adi firimiha ya edag ambimiha ya wakikura ecche gotuga sihurwe emi mamiga khulasa ki kiyewe yekkamuga veinames nuota jehe gorekkamuga veinames nuuniyam kuraha akekkamuga veinames kurahunte ekkamuga veinames adi echchaka ja gorekkamuga veinas adi fumekkamuga veinames ege sawum mistagun hittaka nuba asarko mistagun hittoga nafsani gotun nuota jismani gotun mihaga hashiganda balikangaw mihaga nafsan balikangaw ege saw miha bayfaram marogen sebade adi dema firinge deterega dema firin wakivegen demu sawbekkam gaves sihuru wegen goswa e mimanaga anna kommechen e sihuru ge terega himenene echikam ga ilmarin bayan kuraf kommega sihura ki ege asar qur'anon adi hadisun sabitu ach mane ki sihura ki hagigate adi e sihuru ge sawbun wa kantatta ki ves kurin denneven hagigi kantat miha marwe miha balive adi miha gashigandak mi gunawantaka ves beere fushum fenna gellunta gellibegen gada befara sihuruga saw miha waifas kurdan miha gunawade masegen kon hurdan miha gel comfect nuni lo comfeta adnews hurdan nuniyam loluga fenum singadan komme kameves sihuruga sawum wegen gadan insana gashigan ama bali jehuni ma wa fadan e hashiganda libe hagigi gellume ekulegen wa kame sihura kit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wa hikra afani fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi edebekalung faratung ebehi harut ay marut debekalung faratung emihun daskuriye ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi firimiha ya ena amimiha dema firin durkurane gotta emihun daskuri litang musannif rahimahullah furtama gennawa fawa ayatuga ay suratul baqara satege dewan ayege wattaba'u ma tatul ash-shayatin ay ayat
mitang musannif rahimahullah ayatu wa kisabum genwapani ay walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq ebami honna mitang awne kumasraka me hadisa kiyala din kannege me aya boda wisteni Allah subhanahu wa ta'ala alutakum imtihanu karumattaka e mihunna sihuru daskod debumak fonuwe de malaikatun haruta e marut wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila ala al-malakayn bi babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ني آيتك مي آيتك الله سبحانه وتعالى بيان كراوني بابل الله سبحانه وتعالى مي بابل أهلورنا sihur daskod devuma fono ve de malaikatun haruta e marut de malaikatun sihur daskoram fono ve ei faharga ve sihur ei Allah subhanahu wa ta'ala hudda korwa fa ichikkum gawatien e befunu vidalu wama yuallimani min ahadin evves befulaka evves miheka sihur e de befulu ngannama divwa kam ganuwe hatta yaqula inma nahnu fitna fala takfur timamennagi tibamehun imtihanu kuraw mattaka fonabunu bayake fahi tibamehun kafar nuwashe ehem vidalo fanone evves miheka ebefulun ungannave nodevve sihor embima Allah subhanahu wa ta'ala mistak imtihanu kurawani hiyogota nubage dakkawage ebefulun ei nubekka mistakun bayan kodde mafahuga adi tibamehun kafar nuwashe basul imar vidalon ein enge sihor unganunge kufuruk timam mennaki tibamehun imtihanu kuraw mattaka fonumunu bayake fahi tibamehun kafar nuwashe e debe fulum vidalo fa nuni e unganna dinkamu ga nuwe den emihun sihur ungenon egitereng Allah taala ge imtihanu ga feli mihun oni Allah ge e kufuru ko engi e halu ga wes sihur emihun daskol em Qur'an ga Allah taala angwafoni واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان شيطان سليمان کے ملک کیوا دین تکچن ابام تباوی وما كفر سليمان غفانو كافر ولكن الشياطين كفروا انما الشيطان كافر يعلمون الناس السحر اي ميستكن السحر غنا دين كمتك سحر غنا دين وسي كفر ادي سحر غنم وسي كفر sihuru hedumuge beerumuge manike sihuru hada goy emihunge nubakam mistakunna kiyadinu mattaka emihun kura kantata ungenu menun ename sihuruge beerumuge ungenumaki ei kufuruge terein wa amal walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra wama unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut kuring isu bayan kur faden ebe fulun ungenna deni midennevi hem bayan kodde mafaw emma den ungenunu mihun ungeronu taketiga asarta Qur'an Allah taala bayan kurafan wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi mihun daskuri amimiha firmiha wa Qur'an got wama hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah eba mihunna evs gellumek insana nudevene Allah ge izna fulaya kununi ma seur warin kitem waraka kame kuriyas Allah subhanahu wa ta'ala izna fulaya kununi evs me gellumen adi faida evs nudeve ايما ميتاغ مصنف رحمه الله مي آية جنوا فنكتاك ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق اسيور دسكر ميهنك اخروي حياتك ابس نصيب النواك اميهن انگم به ایک معنی کی کامیاب ابس فلاح کامیاب اسیور انگنی دسکر ميهن قیامت دو گنوے ان دیہ کو دنی ebamhunne ki qiyamat dog emmeha hewakum mahrum mefawa bayka di sihor edumaki bodwegem wa faafek me ayatun dehevek gos ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu idala fawani mitanga khalaq ma lahu fil akhirati min khalaq
آخرتك أميهن إبس خلاق نوع بس مرادك ما له من نصيب إبس نصيب النوع يعني كده إبس نعمتين إبامهن قيامة نلبيه قتادة رحمه الله تعالى فواني وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أهل الكتاب إنما سيكم وني أنجي في السحر أهل ورنكي كامياب وان بينك أن الساحر لا خلاق له في الآخرة بأمهن باول تكتيك بس سحر ورنكي أخرى حياتك إبس نصيبك لبين بينك إبامهن سوني الله سبحانه وتعالى أنقو أدباف وقال الحسن ليس له دين إجماعنا كميتاعا ما له في الآخرة من خلاق إميك خلاق نلبيه هتبنا بس مرادك إميك بس دين النميك ما نك سيورا دا إميك دين النميك إنك إسلام دين وتراهيك ترين بير وفاوا ميك إمي آيتك بديه كده سيور هدون أي حرام كمك أدي هوريها سماوي شريعتك الله سبحانه وتعالى حرام كرافك سيور هدومك إبس دينك إبس شريعتك إبس رسول بيك لك هدك ربافا كمنون سيهر يدمك هوريها ملتك الجاس هوريها شريعتك الجاس هوريها رسول بيك ونن الله سبحانه وتعالى أران كربافا كمك سيهرك قرآن الله سبحانه وتعالى يقول سورة طه فاستوس نورايتك ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى معنى سيهر وريا إكورا إبس كمك ඒනේක කාමියාබ නොවේ එග්මානේ කේනේ කර කොම්මේ කමෙග්ගේ සෝමුන් ඒනේ වාණි නාකාමියාබ දුනියේ ගාවස් අදි උඛරවි හයාතු ගාවස් ඒනේ වාණි නාකාමියාබ ඒ කර කොම්මේ කමකේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරතුන් ඒනේක මච්ච ගදෆදෙගම අසාබ් අදි ඉස්ලාම් ගේ තරහින් එන බේරොය ඒකලාංග රහමතුන් ඒනා එක්කිබා කුරවිගෙන් දානක එම්මි ආයත දලීල් නගා සිහුර වෙරියා එබ්බස් හාලෙග්ග එකුරා කමක එනේ කාමියාබ් නුවාන එබ්බස් ෆුලුන් දුනියේගේ සුඛරවි හයාතු ගාවස් කාමියාබ් නුවානකම් බයන් කුරවුන් එල්මොරින් දලීල් නංගවා සිහුර ඔගෙනුන් දස්කුරුන් එයි කුෆර් වා කමකමුගා කුර්ආන් ଗ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කුරා ෆාෆත් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවා ෆේ බස් ෆුල එයි ඉතා ගෙන්නවා ෆනි මුර්සල් රිවායත් මුර්සල් මානේ කි صحابي واهක නුගෙනස් තාබිය නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නිස්බෙක් කොෆියම් එන් හදීස් නමර විදාලවානි ඒ මුර්සල් රිවායත් ඉතාංග අබ්දුල් රස්සාක් කේෆාන් මුසන්නිෆ් ක බයන් කරා අන් සෆවාන් ඉබ්නු සලයිම් قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم شيئا من السحر قليلا كان او كثيرا كان آخر عهده من الله سحر ක කිදෙම කොඩමින් වරෙබ්ස් අදි බොඩමින් වරස් උගනේ ජමීහා ei Allah subhanahu wa ta'ala ena deteregen ahudu ena hisab wali ek mane ki ena islam kam ge tarahin berwegen di me mursal riwayat ge bunabag mane kurin den neven hadis mursal riwayat ge amko dhaif riwayat ge sanadu ekako maduwan e sahabiyek maduwan tabieka rasulullah sallallahu alaihi wasallam baddale fenon ema tabiyeko ekefan hadis kurwe vidalu jeg mane ki ekefana tabi bekalna detere gonna sahabinge daraja onnani sahabinge category nu sahabinge me ba onnani vettifa e sanadu eti medkedif ema ammuko mursal riwayat maanakur weni me dhaif riwayat utere efoga me fodu sharha ga den ballawa foni sihur wariya kufuru ma begot ena kafar waneto nuwaneto figuring iterega deke puri waqata purin qur'an ga asure kufre kamuga enames ena millatum berwani kon hisaba kena kanta diyam eme furtama ra'aykum bayan qura foni idalun fadhhaba ta'ifatun min as-salaf ila annahu yukfa salafunge ilmoring jamaate ge bek vidala fawe sihuronge nemiya kafirwan mita kafir murad ke millatum berwan islam dinu ngene bere murtadwan وبه قال مالك وابو حنيفه اي ما مالك رحمه الله ادي ابو حنيفه ادي احمد قراي من جمهور قراي كافر ابو حنيفه مالك ادي احمد روايته كافر قال اصحابه الا ان يكون سحره بادويه وتدخير وسقي شيء لا يضر فلا يكفي ما احمد رحمه الله بين اصحابه معنى كيف دريورم بدال فاوي اين هذا سحركي سحر كمغا بلا اچكي
agol me kya kar tafatu base beenun ko genuniyam fat dia echi beenun ko divehi base agol me ken e baatu echun dun arwayagen mikala gotaka qura kamekkam gawana mena kafarenwan egmane ki kufuru ge nukta menani shaytanaya ene goligin qura kan nuni Allah subhanahu wa ta'ala ismu fulaka ihanati kon hitun ekalange shirku ga amale kurevegen kurave siurekkam gawanama e halutu gene kafarwan ennes mi denne wihen mi divehi awon me kiya behuga bawat uni dungaru ya mifala kota kura kamekkam gawanama e sihure kiyumkum ga enemes e halatu ga kafar nuwana ennoni amugo kufruge hukum mevku jesso وقال الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فان إذا تعلم السحر قلنا له إن السحر أنغنيجكم غوانما أهر ما ينكر أهاني صف لنا سحرك قال لي هذه السحر هرنا كيادش كينه ديتش معنى الإمام الشافعي رحمه الله تفصيل كرب مسألة كفر ميهك مچ كفر هكون جوم كوريگ انك سحر كمغا بيلون كان تفصيل کو صاف كرب وافدين مسألة هكون كرب وداروني تمام من بناني صف لنا سحر قال لي السحر أرمنا كيادش فإن وصف ما يوجب الكفر إنك السحر إنك إكوري غين الكفر كعمله قد كفي كم قانا كمان كي كورين النبي الله سيفرطن اسمه فرطن قلوا رجّي شيطان ننتكا إكو قرآن إهانة كم هتا دينو بس كفر كبس عمله مدوري كو غين سحر أي دسكور السحر كيف هذا السحر كم قانا ما أهرم بنان إنك كافرك مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة أي بابل أهل ورين حد طريق إميهم بينو كرا حد طريق كتم وجن كيونو كيوليتك إغوتون إميهم هذه سيور كساون إميهم وني كافرف وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر كن النبي إميهم عملوا كفر كعمل همينكم قوان مهارة غارم دن بناني أي كافرك وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر دين أنا قلتكي sihuru ena ungenuga otengunu kantattoga kufuruga amale nuhimene gawa nama den ena kafar wani sihuru hedun ei hudda kamekkam geena bunanya ek mane ki mam shafi rahimahullah garihuga sihuru daskur no te hedumuge terega e vidalu wahin kufren nuhimene gotak hedikamuga vias ota ungenum kamuga vias sihuru hedun ei hudda kamekkam ga bonana mena kafarwa ei kivegen to ei sihur hedumake haram kamekkam Qur'an ga sore nassun dehekodde adi hadisun dehekodde adi ummatuge ijma oy hukume sihur hedumake haram kam emmima Qur'an nuwata sunnatu nuwata ummatuge ijma'un sabit fa hukumaka inkar qura miha kafirwa e Qur'an ga hukume bolala jehimiyen ena sihur nuhediyas sihur hedun ei huddakamake bunanya Qur'an ga hukum ena qabul nukurani embe isam ferigena millatun berwane nam shafi rahimahullah wedalafa e mitan algomen fahakolon je nukta ki algon men terege swara gina algon na kurave sual bay fara mina mihak menakam kurani ene me ken kurani ene ki kafaren he islamen he mina me menakam kurani far namaz kurum huddawane he nuwane he migote kurave sual to algon men namaz mihak faatu mihak nukurunge eme gamille kamek ek mane ki khassa ko mi sihur kama beleve no pandita ga awman terega amu ko mehda taviddu baatu kanta kura ko monya eme faatu namaz nukureida enamas emi hako millatum berwane to nuwane to algon men hukum kura kam gwanama algon jen bala ei kihawaragge me algon men enge to kinet ka enaka kurani ei faharek algon men sihurek kam ga mihekam dekidane sihuraka nuwakams nuniyam ena millatum berofawa kamekkam algon menna faharage belevidane ekan ege zaatuga millatum ber nuwakamakas nuwata agigatuga sihuraka nuwakamakabes ei miheku mihekkane gecche kiyun ege zaatuga sihuranno adi miheku miheka fendette kiyamu dinun e sihuranno adi me bayin ilmoren gaatuga qur'anuga ayaten echege lifa bondinum vesei sihuranno ei bayek salafun kibam waridun asa huddakame طاهر echega qur'an ga ayati lifa bonde vidanakum ibn tayyib rahimahullah adi ekuri imam ahmad ga ra'i bes asave e huddakame kam ennes duru ekayakankum duru egatun awlakam boda ilmoren fatwa de bafan ei rakka tirum gotun em algomen fara ga ivedane me guliyache bondin me siureke awol medenen fara gas e kankan ekankam wagide ustuba konnun ennes algon men
mihige macca hukume kanda ala iru algon men jehene kashor kurang engin kiha warage kametto emihe kuran effo geden ginno afani yu'minuna bil jibti wat tawut qur'an ge ayaten suratu nisa ge fansas evvanai shuhur warna behegut asan yu'minuna bil jibti wat tawut ebamihun imam be al jibt ge tafsir agum kuri gawani kiya be al jibt ei shuhur warinkam ei kahinun kam kuri gawum ya tafsir kufan jibt manam bayan kufan wat tawut ei shaytana allah subhanahu wa ta'ala fiwa mistak aloweti we alukon kura emme farate ruhumga mistakun alukon kura emme farate ke ei al jibt at-taghut ko maana ga himenech al jibt ei sihururina kahinun kamuga mufassirun vidalaka emima emi unnaki al jibta imam babay sihra imam babay kahinu kama imam babay embejamu Allah subhanahu wa ta'ala haram kurwa fa de kalang fiya mistak alukon kurave alukon kura em farat ka imam vejjeg mane ki esam ferigena evani shaytana imam faina esam ferigin kafirwa ifog musanni bayan kurafuni qala umar gufan vidala fawe al jibt as-sihr al jibt mane ki sihr wa at-taghut ash-shaytan taghut mane ki ash-shaytan wa qala جابر غفان وداله فاوي الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد طواغيت اي طاغوت جمع طاغوت اي مفرد اي طواغيت اي جماعه اريبوغا تينچور گينه وجم كياني الجمع طواغيت اي طاغوت kuhan mane kis kahinun kahin ek mufrad kuhan ke jama kuhanun kana yanzilu alaihim ash-shaytan tawaghitun emikeni radashuka tibe shaytanun emihunga maccha faba shaytanun na gulum hunna kahinu kuriga khaswa rasul hayapul kuriga nabi kamga kuriga odun khabarta genes komme qabilaga semihun arabin terega komme hayy mikeni qabila no tawak komme rashe komme qabila ga sure miha emiha ka mehunani shaytan na gulif emihun khabarta megennani me kahinu miha ka genama komme kamen mistakunna dimawiyas mihun faisala ko hukum ko masradan hallogo kankam ga waage dannawa emihun guriya maslahata ka hallokura medani me kahinu ge gat ei allah subhanahu wa ta'ala fi alukon kore farate gotuga qur'an se qur'an ei eme goriha birwarikama amankama me rizqu hoduma huriha kamen emihum mehushalani mi kahinunga nasib honnoge beluma den emihum goriha sechki kahinu shaytan mehunna me khabarta me genes gaibo khabarta kach emima taghut ke muradaki komme ashiggaves ehunna komme tanagga sehunna shaytanunna gulun huri shaytanun emihunna khabarta geneste sihur waring e mikini kai din muallif rahimahullah genna afan abu hurairah riwayat vidan wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqat qalu ya rasulullah wa ma hun din genna afan sihur gunu bakama behegotun asawa hadise abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu vidalwi رسول صلى الله عليه وسلم حديث كره اجتنبوا السبع الموبقات هلاك قراني بحفافين تبامهم دور ركعات رواش السبع الموبقات على قراني حفافين تبامهم دور ركعات رواش قالوا يا رسول الله وما هن الصابركم دني الله رسوله اي حفافه کی کوباہی على قراني حق کما کی کوباہی دین حدیث كره الشرك بالله الله سبحانه وتعالى شرك قرب السحر والسحر هذه السحر هدم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذه الله حرمتري كربا فاوا نفس حقك لاغ منوي مرم الله حرمتري كرافا نفس حقك لاغ منوي مرم وأكل الربا هذه ربا كيومه وأكل مال اليتيم هذه يتيم مدا كيومه والتولي يوم الزحف هذه هنغرامه ميدان فلادوم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ادي عفتري مؤمن
minivan anhenunna zinege tumat kur emiyunna zinege tumatun gazf kurun ei mitanga nabi sallallahu alaihi wasallam bayan kurafa bodedi haffafa ifafa git so mistakun halaku netigen daane kankan ko bayan kurafa furtu de shirku wa devane bayan kurafa woni as-sihru sihru edum gewa sihru ko nubakam gewa efo den argumen mi baata waki wakin sharah kuran inshallah obati zetere akhun sihru ko wa ke ki me argument terege warak ginan dekewa ke sihru ki argument terege dunia guriya ko me gas ege sumpa kamai ege nubakam war boda feturifawe neganikam war gina mehun shakwa korumunde emehun ge diriolum hala ko gedoruga diriulen dative waanu anege miha balive agumun terege war gina mehun sihuru kanka hadam adi kobado mihun na enane ve sihuru hada e istiri avaritole agumen bahurwa istiri ki mihun angem meha firim me lobe jessu mattaka adach varitole megene dema firim varikuruma adach warak gina gawman faa kuraf masalemi bay firihenun emihun innana miha ko odu mattaka gotu wakimiha ka inu mattaka mismihun ge gata gos radulu katibe shaytanun gata gos komasichi kiyaga nuni kommes kala tawiden alaga nuni ichi balulaga ne purakam ekkogen kommes miyege hijjasu sihuru sam shaytana me dore den innani indegen wa hisabaka diyama den kawanege masala jem fara ei kawanne ki hagigi lobbege macchen wata hagigi allah taala ge barakatege macchen kawanne no kawanege ferumaki ve shaytana ge hiterik shaytana abodes mase qurani mistapuna duppan jesma mihum magufreddo ema shaytana gen aluet wegen en ambako hodi kawan kurma fo den shaytana ge masekete gawane nekas den wakiko masala jif anekas da ekkala miha kare korin lobe gini bayfar nuule bayfar fahatun duat salamen no ini inne hisam fering anekka ge wonder nikume gende kuri fahatun dui hisam fering masala bodan ammoko wargina dima masale mi migota pandit hadagen uniyam istri hadagen kawan ko for jawargina dima kame ma bandu ima war bodeti undagut an hemme akormat vihom geterek ma bandu mut war bodeti undagut akor ay war bagan dimako masser shaytana dari wattan shaytana bafa sihuru kamen gurja wattala bafa adi shaytana undaw kornya nek bafa rawawtike shaytana e bawre angi ku jalagen mihaku mihege ambagga gaatuga demafirin ulenikon ehem firihenako emeka ekko guluma ehinga nede fadan shaytana jinni anhenaka alagen fiyam enege e anhem miha ekon ehem mihaku firihem mihaku ule karen ene nede ehem waawtike dem talapolom me enege astu firimi heya jinni giteren ene awlagen fori jinniya ibaatu barakante sebe mikala baaru kanta tawun terege hinga ei sharoi imum beroen agum duniyege ufala aram hoda masay karim allah subhanahu wa taala baraka gasom nettigos muli miha ga hayan ekko jahanname ge tena watta angurame ge tereng ena watten ei waran itam hor kama meya ekko agum na faahu kurana kamen ei khasako malik bimuge datikam hore radas malik egeden number 1 bimuge datikam hore hisab toga aniya verikom mihunge binta feri haggaka anula mehunge binta feri sharoi kortaka adenum westantan nuhaggum geggotum heki usalagen dogu heki digen rishwatu digen enum geggotum bintaka achi feri mihun nikametiko adi ham ehemme aneka detre gon hasadaga sobun bimuga ehemme onu denumattaka sihuru hada e bima evves mihage bimuga nuule pada gote veto mismin kar datur ko sihura achi hadaga achi walula hadagus bay gete ki medos kuyyeves bay kan nuule daraja get me agi galum nege medan no bay gete ki ulen dati ufawa geten e gete ga ahulwarin koffawne kantatso sihuru hadani ves semiyo anekka sihuru hallu kurames dani ekek gat ekako sihuru ekako lawa hadanis anebba mehun e hallu kurane kadane semiha gat emihegen hediyedi semihegen denga dambets
ena kani baatil gotu kamistung muda mistakun tala pola balive eta baur veenek awle munda ni dem wakisawa gadyama denne geenege rangalo purakus bodeti musibat tawga insan ulamun edani algon men bay mihun kofur no back at so mi kamaki algon mentere wara boda ashagen fo ekkamen ek asaro algon men fennam da kamen ehma ekamu wa kalum fa kor yad kurwe amadama reg magul namada fo irad kurwe algon men me hadis ke baki sharah dem fo to baki ori masata ka kurida hada wa subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.